Oh, Sangmal Tashtile. I hope you guys are doing well. During a video, the night routine checked in was some soya. Ani so basically, I to say ba go to Sangmal to say. Ani weekdays la basically I makeup shira chu me migra this chunamota makeup Sangmal sha. So I'm gonna skip the cleansing part. Ani direct dongo to shay. So let's get started. Ani nga face wash la Roche khaji product dipichitangi. Didi face wash the gel doreshra gel face wash ani boge ya utudu ani nga khadu nyuna di diram pistangi ro chida ni skin di mixed combination skin dorero ya so it works best for my skin so takpara shidira ni di ya utu and next nga scrub pistangi wa scrub takpara pistangi ro nga userin kaji derma pure lash so vegetangi ani igamski harsh mindu nawo di particles kinzo khatuna cotton pad chiglengi rowa ani dongba do circular motion lotion vegetangi especially mouth area do the melowa de da nawo su do the purgiwa so nga cotton pad vegetana this dia do scrub chide ani kawa kawa go me ko puriya do she lakpa chu vegetan ro ya jeda ro shu do ani purdu mindu so cotton pad is my forever friend so this in pijatangi is and the scrub the light doresha and shina so harsh mindu skin wala ani the next thing ni khari chaina nande the lip scrub chiro lips ki ko ni ready ani hapdal thamani som sto chi winter latis manga chiro ani gonda khatina minde ya ko khudra densi ni ga lip dish da crack chenga do shenga lip crack chai ko pe and gonda this takparishi almost 3 times a day to shiro ya ani de jalanga de chu normally Vaseline do chu lip balm do chu ro ni lip di ya ko soft chingi do dry chani do di ya do ki ko ni re product di and then I'm using my Vichy aloe vera khajiresha the normally aloe vera gel pichutangi ro and the packet no di jore so the master formula ro ya I'm using this one the kamangara nga sharesha ina into kambudo chagmindu nam yu shamba master kambudo chagmindu ro the consistency the jelly doresha in the jeda yu shudu so the gangza dongbala chu hapla thamani some stuff chuira ani yakpudo skin color that is supple do feel lo chajo this jidane aloe vera di skin la ya kurle dwa yanma male da ani dongba this color dongba changwa suya do da dongba glow le da dile ya kurle dwa so zamzam aloe vera gel pijitange zamzam di chiki mask di pijitashin wa 정말 추로야 오셔는 야야야 야기가 됐으냐 upwards direction ya to sting you ani so after 5 minutes to you the condition 5 minutes na cham do ani tan dry cham do di so yangar di tudunya cotton pad pijangi wa cotton pad di deoto chushira pijitang moshura subia changna mi de cotton pad ki nabaji su chirwa and the gentoma wash chiwa chushitangiwa so that way I can save some water yes no wash chushitangi and khali chirwa dusuni and next I'm using my night serum Estee Lauder khajire advanced night repair and the pijutani logistos tinyamanya thomo my good friend Tenzi Yangdula moyingal gift raya ani since then I have been using this almost more than 1 year ani the way I would do around this difference to feel chidra konda ta was shuwa konda ta was shuwa na do skin soft to feel chidu ani color this glow you don't want to feel so that's why I keep buying this product so night repair advanced night repair from Estee Lauder
sama try china ya go kire ngara na ya go ngara skin tone ya go ani di chi da ni khalo dong ba changa su ya da dong ba dis glow le ya da di da main odre shara repair share sa konda ni de min de su dong bo. So this is my jade roll ani ngara jade roll di ngara cheeks din ju da din sangmal ni tu sin massage ti ya tu chi especially mid shape ego area din ju shed is wrinkle free share ani blood circulation main blood circulation flow share ani di jade roll di ya ko tu andi mazani pije tang bi thangmu ro stu da ya ti de do di mune ni me ni hawa masra ya ko du ta massage share ya ko tu nam yuni dus de tv ta de dus dongbal num lo chuna moisture chuna dus phur de nei disha inji mi jin bathroom na lang de munda ya so dongba gangda ni massage tang shewa it's good. And then I'm going to use my Estee Lauder cream. The cream the day and night chiparesha so gondal chushewa normally nga gondal night cream to jitangi o the bed sauce raya nyera masa lockdown la. So I'm using this Estee Lauder cream. The cream the yakudu soft she ani scent shira me yo che yakudu and the plastic cup the inji minji yakudu double tidwa dikhajana na suzu cream ki effect jiro udi mala tandola ni inji minji the kimal cream kal khapchu shimbash to udi inji minji kya ke chumburesha. So almost ni night routine de ta chariya almost chare on the night cream choose almost chare ani the next thing I khari this ko eye cream nisams jimba da this push you are to sim push ra jimba da pur ani ni eye cream phijan ki Estee Lauder khajare especially the khara low so low certain age le ni eye di main wrinkle lidwa so eye area de la push ni di shakti mas chuwa zamzam eye cream zona ni kara coconut oil do da Vaseline da dam de chushewa so eye cream chushewa. And then the last di castor oil pujitang yuwa idas ni mi puru da mixima yo mara ya ne das get ndoni das chuwa. So excuse my face expression la jo ani mi puru da mixima this chuwa. And then nigi tongba spray to shaywa tongba spray to ani nigi sare nigi night routine di almost sare and di dire body shop ni shea butter kaji body mist ngoda takarishi chuwa and the using kaji body lotion ra di lotion di agudu ni shakti yedo subu kangba chusa jala ma injim jil lakpal min di yakpo chuwa lega to color sanitizer do which don't roll like you try childia so don't forget your hands and elbows this shakti you have to the cream di. So that's it. Good night, so bye. I love you.